On 24th January 2022, members of the Hinyotrep Youth Council HYC Riwar Mingi Circle, led by its president Damon Kongai, and residents of Penursla CNRD block had informed the media on the indifference meted out to residents insofar as their welfare is concerned. Bringing the issue to the notice of the media, Damon Kongai informed that till date there has been no response from the block office with regards to the work order jointly signed by the then BDO P. Kongla and Deputy Chief Minister of Meghalaya Prestun Tensong, issued to Monlang Khongwer of Penursla and Barikmen Tensong of Maukajem village, whose homes were destroyed by natural calamities in 2019. Tika ni kapan pau ba ka office jong BDO hang tia popun sla ka pau ba kalong ka office ka ba jersey ba dang hakini ki khendiat arta yo nagaliang ka seng nilalap ba kidon kilong yeng na ka PMEY scheme ki ba wing how BDO te mentang ilap biang ba kani ka block imat nagaliang ka seng in chimkhia ban budin biang namar ba ngiyo iba hang tia popun sla ka jongi teng teng kalalong party ka rukom yarap ki brio teng teng kalalong no habayadon haka juga kenhon ki kloy banirap ndre yakini ki bomdon haka kenhon lane haka parti ki bu sajingai bat lese ki kelan ki penslam wat haka por bale se ki la bandu la dangi mi syakmat teri ni daw ngi wan syakmat ban penpau ya kane namar ba la bunsin ngi la mi syapo blok kamsem ladon kanu ka responsibility kamsem ladon kanu ka jingkit klik ban akaleng no ki syong bet kili update ya ka passbook teri ni daw ngi wan sya kane ka jaka ban pen paulang api ki media kenang ba pin ailang kani khobor kawasai banakaliang hi kaseng kum ya kani kijingle jong ka office jong BDO haringkat kajing sainlang jong MLA badan buram jongi ubadai ru deputy chief minister jong ka sarkar jela uba nakaliang jongi hapo riwar ngidang syate syakhum haka bamsap bampong ngidang syate syakhum haka jingle silang khamat gidang syate syakhum haki wei ki jing yo jing metoy kham ta me ki long yeng ki bandai ban yo ya ka hok ke jongki ban yarap lem yangi ya ka benta bangi de ban yo barok si katang isui cengcang ila akhir sebelok cengcang ila akhir sabang nabang ong le sebelok na belok le sabang te su ya kumta cengcang lahir cengcang lakiu ta na blok ong bri na lech sabang lech update la poi ta da poi habang ong bri na kelech sebelong lech kalibaha da hadin kin tharai ke jing wan changa sata sya bang la don da kipho khosin la soleran baro ta minacar bang kin janga la isen e kin ong na ba ikong an le da kane ke statement balai ba ke pisa baro long bla thep te habang telade ben poi kin entah kapisa kat pi te long bilek ba kampoi kunta hora nak dakan ka statement le ai pej chata sebelong da le chata sebelok da pej ya kata ka statement ki su pej kunti ong ke kong dadak hadin sitayo ila le baha mai la pen pej le pej nak sabang le tharai la yo hi le pej kunta ro kham yo nan kane kin benai be khatwe la wan kendo no ya va prestun setai sya yengi yiba kalen tonga di kompak atmo de kinyi de nonga de kendo de lenti ong lek sebelok mentah la adin kumla sya sngi ro la lek sebelong la lek sebelok si ong ai number phone kong dan no la phone hi mai man kata ro phone hi re ta te kata ka yeng ka step no ting du ba khra te ka Kiset kiti urung dia syure wat u lengka katin ke yuru long barang kata kal air saying beriru talangka lela poi hadu hajing ti beriru tang ba su laj tai kemen sapli ne no talangka marsiteng hatnom ying ta ken sudan pok hi balaj na kata kecing men sa beriru tai tela dan cing sneu hi kum yi traying ru. The HYC Riwar Mingi Circle president added that this action by the block office has led to stalling of construction work that was supposed to have started in the same year. The president of the HYC Riwar Mingi Circle had also informed that the organization has given a 15 days deadline to the block office at Penursla to address the issue and resolve the same at the earliest, failing which the HYC would have to take steps to settle the matter.
Tidak kalian jogi kasing minta namar ba ngidang ya perkat na kalian jongi nginong ngin iPod hadiu kasan sengi ngin iPod kasan sengi ya video jongka penusla sina di blog namar ba minta nglayo video do bot mai tekani ni misha di do barim tengin iPod u kasan sengi na kalian kasing tela namar la da kimlai ai hapo kasan sengi na kalian kasing min sala da kawai pat kalenti na kalian hi kasing ni penpau ya kajing snow ni penpau ya kajing snow si ke bajur halor kini kajing le jong video kapen urslasi na di blog namar ba kumbalong hi minta na lu kipor ban syang ila ikendu hababun ki wei pat ki jing deko jong kani ka blog ke jongi ndrei na kalian kasing ngim judo kamera ku bor ngi ya kendu ngi sia keren ndrei ngila iba kene ke jingle ke jongki kalong man yurot ya ka hoki brio jadi negeri kata ko bang ai pi mena artayo men shua ngilai kendo yang itu ki basha weng no ya ka scheme na ka PMEJY tikat niru ka de ke jingle jong video te mentang ilap sisu ba hangte ko bang ai pi bala jur pla ka jing sngo party tenang ta kamdon shu ka hok jongi ki paj ba ki wei pad ki brio ban yo ya ka hok ke jongki te na kalian hi ka seng ni penram ya ka ni ke jingle jong video ni penram ru ya unong mi khamat ke jongi namar ba teng teng pet khia nani sim khia ya ka jing don kam jong ka blok ke jongi hang ti apa penusla ke jongi namar ba lada unong mi khamat jongi sim khia ta kamot ki officer le ki babun ki ban sim kabu ya ka hok jongi ni ki brio ki jongi ki ba ya kendu ya kum ki ni ki jing jia la ni ki jing ha ki thluyeng ki jongi